знания, вот, которые рисковать еткенге мешать етіп қойды да. Билим, то есть сен биле тұрған информация бизнеске мешать етіп қойышы мүмкін. Бұл помещение, да, заброшенное здание сияқты болчу да. 5-6 жылдан бері ешкім іштеген емес болчу. Анан кейін біз арендаға алып, бұл жақты ичин тазалап, шыпырып, соны қылып, кухня жарашты қылып тұрып жаза алғанбыз. Анда мен içine кіргізіп көрсөтөйүн, кандай иштеп атабыз. Стандарттарысы шеф-повармен таныштырайын. Так. Ассаламу алейкум. Чепчик бар ма, чепчик? Берші чепчик. Мына биздин кухня ушундай. Ровно 5 жыл мурун могу кухня мындай эмес болчу да. Азыркы мондай турган условияда биз 3-4 жылда дорабатывать этип, минуска кирип, толтура жолу ремонт кылып, азыркы эң жакшы стандартта тургандай дизайнерский кухня турат да. Мен досум сушист болуп иштеген Москвада, алардын баардыгын келип, анан кийин досумга эмне кылганын билесиң десем, суши залын билем дейт. Анда давай доставка суши иштетебиз дедим. Сен сушист болсуң, мен сатам, мен сага зарплатам бир күндө 1700 сом кылып берип турам дегем да. Но Япоша Роуз ачылбайт болчу эгер мен сушист болуп иштесем. Эгер мен ошол Москвада сушист болуп же курьер болуп иштеп келсем, ачылбайт болчу. Анткени биздин оюбузга кандай болмок билесиңерби? Могу ушул турат. Артында оборудованиялар минимум 1,5 миллион сом инвестиция керек деп ойлоп жүрмөкмүн менимче. Знания, вот, которые рисковать еткенге мешать етіп қойды да. Билим, то есть сен биле турган информация бизнеске мешать етіп қойышы мүмкүн. Мен ошо сушист болуп иштеген үчүн мен коркпой эле 5000 сом ачабыз кетип келе баштап кеттим да.